No daduma kat maukos tayo ti sitwasyon ti biag kapos ta ano dagiti sitwasyon nga kasla unfair. Ada dagiti estudyante malagip mo kanidi tiyempo nga ipapatim nga study para ti exam. Sikapay lang ti pinmagsak, je kadwa nga hanga nag-study so pelang ti pinmasa. Or sikapay kay di tinabababa, je kadwa nga hanga nga nag-study so pay tinangat nga to tinana. Karang iti kapiply iti trabaho, sikati qualified, sikapay tinaikat. Diya mo nga qualified nga mo, misupay lang iti na-fit in. Ano dagi kararang mo, nga kasto iti daw-dawatom, nga masumbatan, samantalang di may isa karubang mahal nga namati, isupay lang iti kaslang nasaysaya iti biyag na nasila. Dumawag ka no na dumay, tinapintas nga salunat, ti mapasamak, si kamot ti agsakit, jay among mga dakas nga karubang malanggong, isupay lang tinasalunat. Nga buti bisyo na, isunapay lang tinasalunat. Dagiti ti realidad iti biyag nga dadumakat makapasair, makapagud itirik na. And we sometimes no duma nga mapasamak da ito pantay lang di kwarto tayo, agmay-maysa tayo, and we just think kung natin nga apay kas lang unfair niya produce ni kaskasta ng mangidalan. Iti dito Psalm chapter 37, dahito iti rason na apay nga naisurat ito And the context, the background na dito Psalm 37, it was a psalm that was written nga babaan kini King Solomon when he was giving it advice that anak na ni Rehoboam. Kas may salama dahil iti may nga tarigagay tayo na isagana dahil iti anak tayo no anya ti sumaruno. Ipagbagalan ni Solomon nga the reality ti life nagbibiyag ka diti daga no daduma ti kasto iti kadidismaya but you need to get ready. There ay chimpo nga sikati na sayat, sikati anak ti Diyos, sika iti napinpintas teraramidan na maya teraramidan na bakat katulong ka sika pay lang ti gurgurang ti tao sika pay lang ti hanga na saya ti tibiyag na nga pimpiman kan kas lang hanga mabinbindisyon na samantalang dagi nagdadakas kat isuda pay lang ti mabinbindisyon na. And kuna ni King Solomon kini anak ng Rehoboam, anak ko dagito iti sitwasyon iti biyag nga masapol nga tilmunan. Masapul adalom nga ngalon kaslamama namahan mo nga itutupra. Masapul mo nga tilmunam dagito ita realidad iti biyag. Tanuhan mo amo ti mangalngal kan mangtilmon dagito nga realidad iti biyag. Maukos ka nga palalok ni Apo Diyos. It was a very good advice iti ama iti maysa anak. Probably ni Rehoboam knowing and amuna nga tigalad ni ama na he's considered as the wisest king of the land. He fully understand nga tisublatan na kat naragsan. Tibaklayan na nga sumarunong nga obligasyon kat pagarian ni amana nga intuna kat amon ni Rehoboam kan uray ni Solomon, he fully understand nga masapol nga may sagana ni Rehoboam or else amin dagiting sagana na kan religat na nga binangon iti Israel. Ngayon, patawin mo lang niya man nga in-improve na kay pinapintas na pa kuna ni Solomon nohan ko nga isagana ti anak ko dahil anak ko timang dadaan amin na ito nga inrigatan mi kini ama nga David iso nga to make and to protect and to preserve iti sitwasyon na no anya ti mapasamak later on tahan mo nga amo ni Solomon ukat nga matay ting kastana he had one-on-one talk in Rehoboam, and he told him one of the realities of life. There are many unfairness in life. And as a human, we see it as unfair, but isang wana niya po kataan. Amo niya po tigas kastana trabaho. And when things are not getting right, when things are going the wrong way, he gave the advices kini Rehoboam on how to deal with this unfairness in life. And for this night,
I would like to give the first part. The first part, I'm going to talk about 3 nga advice ni Solomon to his son nga ni Rehoboam. As we deal, kastamot kada tayo nga anak ti Diyos, we sometimes kung natin, datay anak ti Diyos, di pelang pagano ti mabinbindisyonan, so pelang nagdawatak nga, niya apo dis ti mang bindisyon di gartin ko, di pelang nagpakanyaw, iso pelang tinabindisyonan nga may mayat ti apit na. And sometimes we hide iti hurtings iti apo, and daduma kat agsingir tayo isang wanan iti apo, because as a man, it is our nature nga dapat nga tayo kumaten na ti Diyos ti may lablaban. But many cases ti life tayo, hanga kasi. 3 very important tips and instruction ni Solomon to Rehoboam when kanudumtang ti chimpo nga agbisita iti unfairness iti sitwasyon iti biyag tayo. Umuna, yung verse 1 ti Psalm chapter 37 kada ito ay, don't fret. Don't you ever fret. Yung fret nga di verse 1 nga dito, kunan natin, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Kunan na dito yung fret. What is to fret? It is to, bigla nga, sumbad, boom! Boom! Kasla gasolina nga, dati, ayon mo iti, dati gasol, then bigla hanga kon, mga lakay ti puspuro, biglang yun mo di gas stove, then i-start mo, boom! That is the idea. To fret. Biglang asunggan. Biglang abuntak. Kuna ni Solomon ti anak na, when everything it is not working the way nga dapat kumakatkasto iti mo kasama. And you look at yourself kat sikati kakasi and dagiti nga tataw suda taga sa sinso. Kuna ni David, my child, don't you fret. Haan ka nga biglang ag-ukos kini Apo Diyos, you take a seat, itugaw mo tisang manan ni Apo Diyos, and you pour out everything to the Lord. Don't you ever fret. No makita tayo dagiti ti pagapon ti kaduan nga gusto. Bigla nga bimtak ka nag-burst. Bimtak iti nga tayo. Kasla nga dam nga ado ti dalapusan na. Hindi ba? Mapukaw nga irispitum di bagin. Ahagwal wala katan. Kinumpon mi ti bagbagang. Jeniwat nga naaladan. Haanam nga naaladan. Ibaga nalatan iti kayat na. And just like a dam nga nadadal. Pak! Ije baba na jidam tadalun na ti amin nga dala pusen iti danong nga nagapu jidam kanarudag iti dadala na. It is just one mistake, but that is enough. Nga di manu nga tawan nga inornong mo nga credential mo nga testimonya nga Kristiyano, di may isa nga tawan nga inornong mo nga Kristiyano ka. Inayon na mo nga Kristiyano ka di unag iti kumpanya pagtrabawan iti unag iti pamilya mo kung kakadong ng classmate mo. Just because of one nga bintak nga nagwala-wala ka, that is enough. Nga irisen na amin di testimonyam iti sa nga pulo nga tawan nga han nga malipatan iti da tao. Sayang yan. And the point ni Solomon kat Rehoboam, I beg you, binago na ito inilulong mo nga David, inpatawin na kanya, haan mo kung mga dadagalang gapus iti, bintak nga asang mo kung ungat mo lang. Nga haan ka nga nagpanunod nga nasaya. Isang ko na ni David, the first thing that you need to do, when it seems life is unfair, your life is going miserable iti biyag mo, dagijay pinagdadaka, supay taga sa sensuda, haan ka nga buntak ingot mo kaya ako Diyos. Because haan nga kaapal dagiti sitwasyon dagiti nga haan nga anak iti Diyos. Kuna niya po Diyos, uray apalon isuda, numabalbalin haan kumanga kasjay. Anya tiyam apalon kanyada tanasin suda iti biyagda, napinpitas nga ado ti negosyo da, ado ti kwartada, mas siksikat da, kilala da isuda. Kuna niya po Diyos dito, they shall soon, the verse 2, they shall soon be cut down like the grass.
Malagip ko malagip ko di kaubing ko tarangan kami tirabi. May isang responsibilidad ngayon anak at panak agala agsakati. Agsakati iti ruot nga kanan dagiti rabi. Ay madumot ti tarakan di 70 80 agala ti sanga pulo nga sako ja ay gardin. Kanagsakati iti kanan iti rabi tapno dumakkel dengan saya and kuna ti sauni apus. Dumteng jay cimpu kas jay ti kasta ni apus de kuna nga nalamto dagiti nga ruot dagiti kasla nga nagmayat iti biagda nga nagasinso iti panagbiagda kasla da nga no kanon iti baka nga na asinso ti biagda nga awan may baga nagmayat nga buy-buy kaapal haan nga kaapal dagiti jay. It is because their happiness nga dagitang alam laklak amon dapat it is just but for a temporary. Kuna niya po Diyos, umay niya po Diyos kat bijay nga ragragsak dapat it is not a permanent one but it is just for a temporary nga adat ti dalang daga. Sakatian niya po Diyos dagita, kurtaan niya po Diyos dagita. He will cut dagita nga ruot. Katibon lang to niya po Diyos suda. Ngawan patinggana, nga dusa, iti impyerno gapus ti panang rejected da ni Kristi Jesus. Ket si kangay anya ngay tirigan mo. It is just but for a while dito daga. Anya ti sukat na daytoy it is for eternity in heaven. What is 10 years and 20 years nga nagbiag ka nga Kristiyano ditoy nga napada-pada sa kalangin adu dagiti hamo maawata nga mangyani nga i-direct ni Apo di iti sitwasyon iti life mo. What is that 1 year or 2 months nga di nga problema kumpara di ragragsak nga inkari ni Apo Diyos iti eternity iti heaven. So kung na ni Apo Diyos anya tayo kapalong naglagan mo itong nagita nga kapalong iti biyag mo hanga kaahapal dagi kung na napay and wither they shall wither as the green herb dagiti ruot nga dagito kat he's referring dagiti ruot nga dagyan iti kanal. Usually, no, pantay di garden, di makal kami ti garden dagi ruot nga asidag iti kanal or ti karayan, isuti nalalang to, gapos na dati supply dati dano. Cut off niya po Diyos dagi niya pagpagapgapuan ti ragragsak da. Dumtang iti chimpo dagi iti nga tattao, the Lord will stop probably by the panagidap na ti biyag da or panagdusa na dagi iti nga tao, bibiyag iti dapos, apay po na yun, nang iti Diyos. I-shut off na di. Pugsato na di supply. Itiragragsak na. Ibalod na isuda. Nuhan man nga ibang miserable nga. Ituto ni Apo ti baot na. Nang di pinaka-worst kat di eternidad na. Kung natisaw ti Apo. Mga itod pa ilang ata tiragragsak. Ti kwarta. Kansa ni Kuwada. Nga nagunod na ti amin di ti daga. Nga ti sukat na mat di kat kararwa na mat di impyerno. So anya ti apalon nyo kung anya ti bumbuntakan itirik na yung ungot kayo kanya kung ano niya po. So don't you fret, my friend. Si Maruno jay kita di verse 3. Kung di Solomon ti anak na, my son, trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. The second is, my son, when they were talking together as a father to his son, mentoring na, mentor na ti anak na, kuna ni David kini Rehoboam, hanlang adiya anak, but when life seems to be unfair, the best thing that you need to do is do not fret, you keep your mouth shut, you sit down and you think about this situation, you think about God, ipan mo ti panunot mo nga niya po Diyos kat ada iti panggap na ulo ko natin kaslang awan mat ada isuna kunani Solomon mat. And while you are sitting down there not fretting, not in panic hanga big bumbumtak yung na niya wala nga ukos nga maritirik nam ti Diyos, the second thing that you need to do is while you are there sitting down, you trust in the Lord. To trust in the Lord is to put everything, to put your full confidence in Apo, to go quickly iti panagtulong na Apo Diyos. Siya nga anak mo kat makikita nga makaskas to iti sitwasyon ko kat dagiti dakas kat naseseti biyaga. Apo arayatan na kani.
Just like iti refugee center nga han mga urayon nga umay di typhoon kat amo nga delikado ti sitwasyon mo, ije kapela ang balay mo, numakit kita nga mauwi-uyos di balay mo, di bakras, apan kang nga dagos di refugee center. Han mga urayon nga umay di typhoon kat mauyos ka kat ije ka nga mapanig di refugee center. Dadimtang di padas na di ay. The best thing that you need to do is to sit down, think about yourself, think about God's ways, think about God's powers, think about God's wisdom, think about God's sovereignty, and trust the Lord, because He is in control. The word ng Lord, Adonai. He is a God who is in control of everything. That nothing, even the dust, kathanda nga renegade nga aglanding dalang tikat ng paglandingan. Even the dust, kanting nga makita tayo lang na dumakat, no ada di chimpong ag-reflect the sun, kat makita tagtatayab, dagiti particles, dust. Even the dust themselves, they do not just land without God's plan. And think about this. Trust in the Lord because He knows what He's doing. And do good. Keep on doing what is right. The temptation is when you sit down, you don't like already to stand up. While you are resting and putting out your pains and struggles, you stand up and keep on moving on what they're doing. Kasi lugi ka Lugi ka no. Awanan, ayam ti bagbagim, awanan susirbik, awanan mamuk, tabo na, nung nga. The more kini nga ipakita, karkaroon ko din agsurbi ka niya po Diyos. Han may palubos nga ma-stack up ka, maditilugan nga ma-stack up. Dahito iti kaskasta tayo, iti lugan tayo, iti napalpalabas, right? Iti napalpalabas nga bulan nga hangag tartaray iti lugan tayo, warm up tayo, patayot tayo ba, sit-up no hangag stack up. Tahan nga mayat iti makina nga stack up, nga hangaganda. Aglati di makina, karkaroon nga madadalagay, uray lagi iti prino. And that is the same thing ti sangwanan iti apo. Maditi may stack up. It is just like being corroded. Iti may isang alandok ngayon batang bita. Nohan mo nga lininisang kan pininturan dita, mapasama ka taglati. Hamay palubos nga aglati ka kapsat. Hamay palubos nga ay ti bagim nga kitam ti bagim. Mapadpadas ka kasi kapat ti madadanos. Agnay-ngay ka lang kitam ti bagim. Pimpi manakmat. Karkaroon mo kidi. You make yourself busy in the Lord's word. Sige, isangit mo. Bumawi ka, hanggang patinggang nga nakatugaw lang kang knock-out ita. When you are being knocked, kinuwang dakati demonyo, tisipak kang danog na, bangon nga nagos, hamang palubos nga kasbeta. Sino tilugi? Si katilugi. Dagiti mga katkatawa nga kikita ang sitwasyon nga mang amamis kanyang, mang dadanus kanyang. Isuda pa iti agbibiyag na siya. Karkaro pa diyang agbalbaling nga misira pa iti biyag. When you think, kas lang awan iti changes na, just keep on. The Lord is at work. No nga plano nga gasin so maybe no next year, but you just keep on. Don't be stagnant because the stagnant nga danong agbalay iti kiti-kiti. Agbalay iti itlog iti lamok. Kat mabanglas iti danum no stagnant. Don't make yourself stagnant. Kapusta, it will just make you useless ti sangwanan iti Apo. Last, delight yourself also in the Lord. Verse 4, delight yourselves also in the Lord, and He will give thee the desires of thine heart. So kunana verse 3, so shalt thou dwell in the land. Trust in Him and you will dwell in the land. The Lord will make sure ang ngasayang ti panagtalak mo kanya na. The Lord will provide His sustenance, iti provision na kanyang emotionally, spiritually, mentally. He will strengthen you in your pains. You just keep on. If you think there is no award iti effort mo, the Lord will remember and in His time He will reward your situation nga kaslangan na nabaybayan ka. And lastly, delight yourself. Delight kat
It is to live nga makayay ti sanguanan iti Dios. Make sure when everything seems so unfair, you just maintain your reputation. Kung nada kanya agad-adalak ng bike, tatang agad-adal ka ti bike, hanggang agsarsardeng tan, once ka nagsardeng ka ti speed mo, matuwang ka. You keep yourself steady. You keep yourself in the line. Hanggang agpanijay, hanggang mapanji right. Day titilin niyam, hanggang mapantadong parang da ka di mo may dito, you burn out, right? Straight lang neta sulutong beta. You follow the direction, you follow the way, and it will preserve you from being destroyed. To delight yourself in the Lord is to keep yourself in the line and in the heart and in the mind and in the feelings iti Apo nga your life kat makaitid dayo di sanguanan ni Apo. Han mo isarsagdan, han ka nga mapandila, han ka nga mapandirait. You know why? Because you're just inviting ti panagdisiplina kan panagsaplit ti Apo. Hanga mayat ti masaplit. Hangka mo no kayat yung masapsaplit. Namda kita anak ko nga babae, masaplitak bigyan ako. Haan lang nga talaga nga basit nga saplit. Saplitak isuda nga talaga nga marik nada di sakit. Nga handang urayan, handang ulitan di sumaruno nga arami din di kalbi, narami da nga kalukanda. Hanak mat nga naungat iti anak ko. Ngam na mo mistik lang balagib ko di kapas basit lagi ti ubi. Talaga nga iparik na kanya da nga hangasin sinati maso. Saplit sudah ti talaga nga saplit nga talaga nga panunutan dan handang ulit niya. Hampa mo na apa yang ti koneksyon natin ubutan tayo agsukat iti attitude tayo. Na mga saplitan ti ubot na kita ubing handang agada kasta mo ti sanguanan ti Apo na kita na. Delighting yourself in the Lord is to make sure that your life is under iti will, and it is under iti submission iti plan of Dios. That's why, kunani Solomon kini Rehoboam, my son, dahito iti mistake na naadal ko. Iso kay inusan niya Apo Dios ni King Solomon in surat na ti Ecclesiastes, because at the very beginning of my life, I have been so faithful to Apo. But also a lot of years has been spent iti life iti rebelliousness ti sanguanan iti Dios. So ang laglagi pang Rehoboam no haan mo surutan na ito nga hanggang agbiag na makaya iti sanguanan iti Dios. You will do the same mistake that I have done, and the end iti life mo you will say to yourself, all is vanity, all is vanity. The conclusion of the whole matter of life is to respect God, love God, and to keep His commandments. My friend, when life seems to be unfair, keep on and keep yourselves nga makayay ti sanguanan ti Dios. The Lord will remember your pain and hardship, and the Lord will award iti amin nga kastam nga nagbiag ka nga napudno. Uray no kasla nga no kitkitam ti bagim kasla ka na baybayan ngam ti sanguanan ni Apo kaya. When life seems unfair and the wicked people kat suda pa iti sumaysaya ti dibianda, look up to God. Don't fret. Trust in the Lord and keep on doing good. And keep on delighting yourself in the Lord. God bless you. We thank the Lord for this psalm reminding us of the pain and hardships in life. And I just entrust the Lord in the life and situation in life me where life seems to be unfair. For the students who are doing their best and yet sudah pa iti pumalpak anak mo. Dagiti honest nga workers mo isuda pa iti maibababa kanhan nga ma-promote kan may ikan ti pribilehiyo nga sumaya ti sitwasyon na.
kan dagiti langgong, dagiti loko-loko, kan kurap ti utak na, kan wagas dahil sudah pa itinasaya ti biyagda. Lord, you have just reminded us that there is no reason for us nga apalan niya because their happiness is just for a season, for a while. Oh Lord, it is so good nga marami palagipan kami na in this life of seemingly filled iti unfairness. It is ang wanang hang unfair. You are just accomplishing iti purpose mo using our lives. Iti yan nga naikargaan kada kami. And whatever purpose, whatever intention that you have planned, may your will be done. For in Christ's name